Nako ke a bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalelo go tswa toropo kgolo ga borona phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Lenaneo la Botswana Economic Transformation Program Lefatshe leno le tla tshwara phuthego ya babeeletsi go tsweledisa maiteko a go tsosolosa itsholelo. Baitseanape ba thuo ba rotloetsa diphetogo tse di utlwalang go godisa mohama wa thuo. Motshameki wa Poland Katarina Bron a henya tikologo ya bobedi ya kgaisano ya basetsana ya J30 ga borone ITF World Tennis Tour. Nselo ke la ga Liza o sekeng o tla re neela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Shobanyane re rena ka puo ya diatla o song ka mogela a bo di amogele pego a ntlha re maiteko a go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno ka lenaneo la Botswana Economic Program e gatetse pele mme ebile lefatshe leno le mo lenaneong la go tshwara phuthego ya babeeletsi e tla tshwarang nako e le nngwe le phuthego ya mafatshe a humileng a G20 kwa Aforika Borwa ka kgwedi ya Ngwanatsele monongwaga go ya ka morulaganyi wa phuthego eo ya Economic and Investment Summit Relusika Seboni. Phuthego eo e solofetse go fa bagwebi ba monogae sebaka sa go rekisa megopolo ya bone mo babeeletsing le bagwebi ba mafatshe a mangwe ba ba tla bong ba le ko a rutlwa pego ka keletleletswe somolekae. Lenaneo la Botswana Economic Transformation Program le maikaelelo a lone e leng go thusa lefatshe go tsosolosa itsholelo le simolotse go ntsha maduo ditirelo di ka tshwara makgolo a mabedi mo nakong ya gompieno di apeilwe go ba mo seemong sa go thama ditiro tsa boleng le go gwetla kgolo ya itsholelo ya lefatshe. Go na le dithulaganyo gape tse di tsweletseng tsa gore lefatshe la Botswana ka lenaneo leo le tshware phuthego e kopanyang bagwebi ba monogae le babeeletsi ka nako e go tla bong go tshwerwe gape phuthego ya mafatshe a humileng kwa Aforika Borwa ka kgwedi ya Ngwanatsele. What excites us is that we want to be able to organize real, meaningful interactions with investors because the rest of the world will be coming to Africa and real investors will be coming. Se se re itumedisang ke gore re bo re kgona go thusa go kopanya bagwebi le babeeletsi mme ebile re dumela gore seo se tsile go thusa lekaleng la BITC go diragatsa maitlamo a bone. Assist our partners, the Botswana Investment and Trade Center, to further, foresee their mandate. Granularity is important where we're asking them high skill jobs, medium skill and even low skill, and what will be the potential jobs to be created during construction. Big A fetile rena le lebeletse di-projecte le boleng jwa tsone re batla go tlhomamisa gore di-projecte tseo di thama ditiro tsa boleng jo bo kwa godimo mme ebile di nna le seabe se se bonalang mo itsholelong. Alignment between what the industry requires with what the university, the schools are churning out, that's one. And as well as the impact in terms of investment and contribution to Botswana's GDP and GNI, which gross domestic product. Ba ba nile le lesego la go nna karolo ya lenaneo la go tsosolosa itsholelo ba supa ba na le tsholofelo e ntsi thata ka lenaneo leo. We're expecting the kick off the project to be around January next year, and then mid 2026 we should be seeing an upward trend in terms of revenues and profits. So and in a lot of re solofetse gore re bo re simolotse tiro ya rona mo ngwageng o tlang mme ebile re solofetse gore mo nakong eo re bo re setse re itemogela dipoelo tse di rileng le go thama mebereko. So this is how it's going to benefit. But re tia mokgo ka gore ba rile ba re ga bana gore tlogela re ta kgona gore ba re tsamaise tshipiditonto. And then also mo gongwe mo go botlhokwa mare go boneng gore wa gore thusa gore re nne ready go implement ke gone go reporta le go manage dipalo kana data le gore ta re tsa gone. So go ntse go dirisiwa evidence go tswa ka di-solutions. Baemedi ba Pamantu mo Botswana ba setse ba simolotse go nna le dipuisano le babeeletsi le bagwebi ba farologaneng pele ga phuthego e emetseng ka matlho a mashibidu. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Tumalano e bele monana ke ba lekgotla la Botswana Qualifications Authority le Architect Registration Council go kaiwa fa e tla tokafatsa boleng jwa dithuto tse di itebagantseng le boitseanape jwa dikago. Se se tlhalositswe kwa phuthegong e neng e tshwerwe ke makgotla mabedi go simolisa tirisano eo semmuso go bona ne se hedi ka dintlha. Tshwaragano e sa tswang go dumalanwa ke ba Botswana Qualifications Authority le lekgotla la dikago la Architect Registration Council go bolela fa ile tshimoloduso ya tirisano e tla ntshang maduo bogolo jang mo dithutong tsa boitseanape jwa dikago. Makgotla a mabedi a jaanong a tla amogana botsipa
le go tlhomamisa gore dithuto tse di rutiwang ba boitseanape jwa dikago ke tsa boleng jo bo kwa godimo le gone di ka ba tswela mosola mo botshelong. The potential benefits of all these will make sure that at the end of the day there's alignment between architecture qualifications with industry standards. We have enhanced credibility. Mosola jwa tumalano e ke go netefatsa gore dithuto tse di itebagantseng le dikago di na le boleng jo bo rileng. Aligned accreditation process, sharing expertise in curriculum development and validation, as well as improved quality assurance in architecture education. Tumalano e ene ya rorifadiwa ke makalana o mabedi ba dumelana ka bongwe fela jwa pelo gore tiro ya go tlhabolola dithuto le ditirelo tse dingwe e simolole ntle le go senya nako. Today marks more than just a formal agreement. It represents a step forward in building a stronger, more coherent qualification system that is aligned with professional standards and national. Ditirisano tse di tshwanang le tse di botlhokwa ka gore di supa tshimologo ya sengwe se se tona se se ka thusang go tokafatsa boleng jwa thuto ya rona. Are not just designed for compliance, but for real impact. Impact that talks to industry needs, national priorities, and global competitiveness. In the SADC region, 2 protocols are being negotiated. There's one protocol on education and training, and there's also the protocol on trading services. This basically save almost similar purpose. Mo kgaolong ya SADC go buisana ka ditumalano di le pedi. E tumalano ke e botlhokwa thata ka itebagantse le go tlhomamisa gore dithuto tse di rutiwang ke tsa boleng jwa maemo a ntlha. It's seeking to improve access to quality education, raise the standards and integrity of qualifications obtained within the region, and to harmonize the education system across the region. Jaaka e ne le tsela ya go nonotsha seabe sa baitsanape ba dikago ka tumalano e, Botswana Qualification Authority e tla tlhomamisa gore boitsanape jo bo tla nna le kgolo le go nna le seabe sa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. Go bona Nesehedi, BTV News, Gaborone. Tsona metshameko le bodiragatsi Ray Jacob ke lebeng a re moletlo wa dikgafela o rotloetsa mowa wa go itirela dijo mo lefatsheng a supa fa gape di rotloetsa maikaelelo a puso a gore motswana mongwe le mongwe a kgone go itirela dijo. Tsona o tsweletsa ka fa meletlo e tshwana le ya dikgafela e aga mahama wa bojana la monogae ka go supa ngwao e popota e ka noa moro. Tsona ke le ba buile se ka la botlhano kwa moletlong wa dikgafela kwa Motokwe Pego ka no Modimo. Go tswa go lowe merafe ka go farologana e ipelela thobo e le sesupo sa go isa malebo kwa magodimong go bo a baneseditse pula e batliseditseng dijo. Dikgafela le tsone fela jalo ke meletlo e ka one batswana bangwe ba ipelelang ngwao, dijo le mmino go lebogela thobo e ba dikileng ba e bone. Tona ke lebeng o supile fa go rotloetsa le go tsaya karolo mo moletlong wa dikgafela go supa go ipelafatsa ga mmogo le go rotloetsa mowa wa go ikemela go bereka ka natla le go nosetsa boleng jwa dikgafela mo kokomaneng e kwa tlase. Santa e rotloetsa temothuo ka gore ha bata mo dikgafela ha bata ba rola dijo ko kgosing, bata ba supa dijo tsa bone tsa ngwao le dipe tsa bone tse ba na le tsone tsa ngwao mo kgosing. Seo se raya gore ngwao ya rona yaanong ra ikgakologela gore le setšhaba gore re bomang ebile re ka boloka ngwao ya rona ka tsela e ntseng jang. Mme ebile of recent go no go launchiwa mo go bidiwang gote Botswana Economic Transformation Program, LAPS. Ke go leka go tsosolosa itsholelo no go seng makalana di sector tse leng gore di kgona go tsosolosa itsholelo yone e kota senyana ga identify di sector di le 9. Agriculture sector seem to be identified as the top priority to revive the economy of this country. Go ne gape ga tlhalosiwa fa dikgafela di rotloetsa mowa wa tirisano mmogo mo setšhabeng ka go le gantsi ba ba tlhokileng lesego ba abelwa thobo ke ba ba boneng thobo e namagadi
ka jalo se godise boleng jwa dikgafela. E nako itsile gore re itemoge re le morahi wa kgaolo ya rona kana motho identify ka puo ya gagwe. Puo ya rona mo kgaolong ke sekgalagadi le sesara. Ngwaga o hitileng go dirwa ditso ngwaga o hitileng ka March 2024 ke go simolodisiwa baebele ya sekgalagadi. Dikgafela gape di tlhadisiwa e le moletlo wa go lebogela dijo tse di robilweng mo pakeng eno le go kopa modimo go tswelela a nesa pula mo pakeng e tlang gore setšhaba se tswelele sa kola thobo e namagadi. Neo Modungwa, Botswana Television, Motokwe. o tshosantse o di kgang tsa Botswana Television re gatela pele baitseanape ba thuo kwa ditshupong tse di tsweletseng tsa National Agricultural Show ba kaile fa go tshwanetse ga nna le diphetogo tse di utlwalang mo mohameng wa thuo gore ba kgone go fitlhelela seelo sa 5 billion mo dingwageng tse 3 mo e beilweng ke Tautona Dumaboko sa go oketsa palo ya dikgomo mo lehatsheng leno. Fa bua kwa puisanong e neng e tshwere kwa Bothokong ka Labotlhano, diphetogo di tshwana le tiriso ya maranyane a maemo a kwa godimo, go fetolwa ga melawana e tsamaisa mohama le go kana kwa sentle ga ditlhwatlhwa tsa lekalana la Botswana Meat Commission gore di tsamaisane le tsa mebaraka ya mafatshe a sele ke dingwe tse di thusang go godisa mohama wa thuo. BNC prices are too low. They do not represent the value of the beast. They represent some other value. A value of a beast can be determined through an equation of the input that it took for you to produce that beast. If it's 15,000, why is BNC offering 4,000? Harsa dirise maranyane a sejwalejwale jaaka ke tlhola ke tsenya logonyana ba bua le ba bangwe gore tota ha re sa tlisi maranyane mo baruing gore a morui a kgona go itse gore nyana ha re tla mo kgweding ya Lwetse dikgomo tsotlhe di a tlholwa gore a mme di tshwere boroko. Na le kgang ya gore kitso ya batho hela ne ntse le ko tlase le yone re simolotse go ikamanya le mahatshe re ntse re tshwaragane mo dingwageng tse pedi tse tharo tse di fetileng re tshwaragane le ba lehatshe la New Zealand gore ba tle ba re rute gore bone ba kgona yang re rile ka ha re rutang ka teng mo re kopaneng le bona mo yaanong re rutang batswana barui mahala. Mogolwane wa koporese ya metsi e tebagantseng lekanye Service Center Remona Metsi Ramusu a re seemo sa ditirelo tsa kanamiso metsi a phepa le tsa kgopa ya metsi a leswe se tsweletse ka go dira sentle le ntswa ba kgopa kgobediwa ke tlhaelo ya madi. Re Ramusu bile se jaaka na le kudisa bana le seabe ba kgaolo ya gagwe ya akaretsang toropo ya Jwaneng le metsi ya Kanye Moshopa Mabutsane Mathethe le Manyana. Emmanuel Rapoa wa bega e re ka metsi le botshelo botlhokwa jwa one tla tswelela e le pinagare ya ditlhabololo ka bokao le boleng jwa one bo remeletse thata mo mehameng ya meepo, temothuo, kgotetso tsa botsogo, tshireletsego le thuto. Ke ka moo go goga mmogo ga setšhaba le ba koporasi ya metsi go leng botlhokwa thata go tlhaloganya dikgwetlho tse di leng teng le ditharabololo tse di ikaegileng thata ka tshomarelo ya metsi. Ke sone se a reng gantsinyana be le bona dikoloi tsa rona di tabogile di le ka gore ga go sena metsi teng re go leka go oketsa yone thuto yone e re nang le yone, mme je ka mo re banang go leka one gore ga re kopane yang re tle go bua ka dikgang tse di tshwanang le tse tsa gore re metsi a re a somarela ka tsela e ntseng jang, re thusanyang gore re a somarela, re thusanyang gore re ripota ga re bona metsi a senyega gore ba o thaitse ba tsibogela gore be go dira meduto e ntseng jang. Ra bua ka metsi tsatsi le letsatsi re ngongorega ga gona nako epe e ke gakologelwang e tle re a kgole ba lephata la ba metsi sa rona ke go ngongorega ka dingongorego tse di harologaneng, bangwe ba re a letswai, bangwe ba re ga a lekana, bangwe ba re a tletse kalaka. Fela bangwe bone ba ketegaletsa ba koporasi ya metsi mmereko ka ba latlhela tse di sa tshwanela mo maharatlhatlheng a kgopo ya metsi a leswe ga mmogo le bogodu jwa didirisiwa tsa botlhokwa tse di tshwanetseng go nolofatsa ditirelo tsa metsi ka go farologana. Kgosi ba nkutswela
ba mpota ka morago ga meter ba i-connecta gore ba ska ya re kgwedi hela ba ye go a leboga go gontsi ha o motsa bara ke metsi a ke a pusoa ke ntsha lekgetho go a itshupa gore mathata a santse a le teng mme tumelo e rona e tona ke gone gore dikgwetlho ga di le teng tharabololo ya tsone ke gore re kopane ha re le boeteledipele re tle ka megopolo ya go bona gore re ka di rarabolola yang go lo mo ke gone mo e leng gore go ka isa lehatshe la rona ko pele e re bana le seabe ba thulantse ditlhogo jaana jaanong go mo maruding a ba dirang dilo ka tshokamo go ipaakanya jaaka go le motshegile fa bangwe ba itsenyeditse metsi mo malwapeng kgatlhano le ditsamaiso tsa koporasi ya metsi. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Bodiredi jwa sekolo se segolwane sa Mashoro ka tshwaragano le bana le seabe ba bangwe ba sa tswa go sipa bopelotlhomogi ka go agela motlhokintlo kwa Mashoro. Motho mongwe le mongwe o na le tshwanelo le go nna le bonno jo bo lolameng ebile bo sireletsegile. Ke ka moo badiri ba Mashoro ba neng ba kgwetlhiwa maikutlo go dira tiro e molemo e ya go agela mme o ngadile galase fa ka ba ntlhogo teng ba sena go lemoga seemo sa ba lapa la gagwe se se neng se sa nna sentle mme ba bona go le matshwanedi go mo fa seriti sa go nna le ntlo. Gabriel Mereki o apega. Maikelo le maikemisetso a lefatshe leno a papametse mo tebelopeleng ya 2036 ke gore motswana mongwe le mongwe a nne le bonno jo bo lolameng jo bo mo nayang seriti. Tautona Advocate Duma Boko o gatelela gangwe le gape gore puso ya gompieno ya ditshwanelo tsa setho e balela bonno bolong tse di botlhokwa thata tse motswana mongwe le mongwe a sa tshwannang go di thoka. Ke ka moo badiri ba sekolo se segolwane sa Mashoro ba neng ba bona go tshwanela go nna le seabe se se bonala mo motseng wa bodirela mogone ka go agela mongwe yo o thokileng le segonto e thusitseng go monamola mo seemong se se neng se sa nna sente se neng a le mo go sone. Le bodiredi ja sekolo sa Mashoro ra re a ra tumeleng batho re lebe mongwe. Our condition was to assist our own students yo tswang ko sekolong sa rona. By then re ne re na le bana ba le babedi. Mme o ngadile galase o ne a supa tletse boitumelo go ba agetswe ntlo e thuseng go monamola mo lehumeng le go nna ene le ba lelapa la go seriti le go ba totomatsa mo motseng wa Mashoro. Ba nkogotse mo teng ga sekgwa seo ke leboga le ma-BBC ba ba ntiretseng terata e ba re o re kgopisa thata ka thare setala bo ba ta ba se rema ba se lathela kwa bo ba se lathela kwa sa tseno ke motho je mo tsenne re le mo go tsone ka mabaka a le thoko le go ka lone le itseng gore ga re lekane re semeno mme mo teng ga je mo tsotsotetsene makhonkhorosa a diraletse mme ka bolesego ka go te modimo ga o heka letsogo irile ha batho ba nna le go thophiwa mo bathong ba agelwa mme magalase a ba thophiwa. Go se kgama wa bone o tswang kgakala re twetsa setšhaba gore ba fe ba ba thokileng lesego seriti le go ba namola mo lehumeng o ne a supa fa itumetse se dirilweng ke bodiredi jwa sekolo sa Mashoro mme a kgola botlhe ba ba tsereng karolo gore ntlo ya ga mme magalase e kgone go agiwa. Le lekile ke a le a kgolegela thata go monate tota go bona ntlo e tshwana le jaaka go buile nako ha ne ke le tautona le ha ne ke togela tiro ya go nna tautona President's Housing Appeal e ne le teng le tetswe ke mogopolo o monte o ka re o ka anama le setšhaba sotlhe sa lefatshe la Botswana kana ga gongwe o le motho o bona o ka re wena o kgona go gotsa mollo gore maphakela le motshegare le maitsiboa o sa lebe gore yo mongwe ene a mme wa kgona ga a sa kgone o motswe tema ka go ka motswang ka tema teng. Go thusa bao ba thokileng lesego ga mmogo le go namola bangwe mo lehumeng ke sengwe se se rotloediwang thata gore tšhaba sa lefatshe leno se tle se gatele pele mmogo go sena yo o saletseng ko morago. Gabriel Mereki, PTV News, Mashoro.
wa tshware tlhodimeletsa mafatshe a sele tonakgolo ya Israele Benjamin Netanyahu o bolela gore ba gaufi le go fedisa ntwa ya kwa Gaza se se tla morago ga go dithulaganyo tsa Israele tsa go fefosa ntwa le go gapa toropo ya Gaza di kgalwe thata ke mafatshe ka bontsi le fa go ntse jalo Netanyahu o ne a gatelela gore ga ba ikaelela go gapa Gaza mme ba ikaeletse go golola batho ba Palestina le ba Israele mo kgontsho ya ditsududi tsa Hamas. And I think we're on the verge of completing this war, a seven-front war that includes Iran and its proxies. And when that happens, I think we'll have tremendous opportunities to expand the peace. But I've said that this war could end today. It can end it if Hamas lays down its arms and releases the remaining 50 hostages, at least 20 of which are alive. And that's our goal, to get all the hostages out, to disarm Hamas, demilitarize Gaza, and give a different future for Gazans. And my goal is not to occupy Gaza, it's to free Gaza, free them from Hamas tyranny, free Israel and others from Hamas terrorism, give Gaza and Israel a different future. And I think we're close to doing it. It'll have to, of course, mean getting the last strongholds of Hamas. They shouldn't be there. NASA e ribolla lefelo la bobedi la Crew Health and Performance Exploration Analog kgotsa CHEPIA le diretsweng go dira metseletsele ya ditiro tse di tshwanang le go nna ngwaga otlhe kwa Mars. Tiro ya bobedi e rulaganyeditswe go simolola ngwaga ono o fela. Thomo nngwe le nngwe e na le maloko a le mane a setlhopha a nnang mo CHEPIA ka nako ya loeto leo setlhopha seo se tla dira ditshwantshiso le go tsamaya mo lefaufaung mme ba ntshe tshedimosetso e maleba ka dilo tse di farologaneng go akaretsa boitekanelo jwa mmele. So here in CHEPIA, you're looking at the wall, and this habitat was 3D printed. This is one of the technologies we're exploring for how we might build a habitat someday on Mars. 3D printing technology could be an important technology. The reason is because we would be able to use resources within Mars, such as the Mars regolith, and then make a building out of it. Sebaka jaanong ke sa tsa metshameko la o sekeng wa eme sentle. Ke a go leboga o lebile motho e tshomadume tsa metshameko re di simolola jaana. Motshameki wa Poland Katarina Braun ke ene mohenyi wa tikologo ya bobedi ya kgaisano ya basetsana ya J30 ga borone ITF World Tennis Tour morago ga go fenya Rutendo Tom wa Zimbabwe ka disete tse pedi go elenngwe mo makgaolakganyeng a ne a tshamekiwa gompieno kwa mabaleng a National Tennis Center mono ga borone pego ka botlalo ka Victoria Dakin. Katarina Braun o simolotse a le kwa tlase a ntsha di-serve tse di bokoa tse di neng tsa dira gore a latlhegelwe ke sete ya ntlha ka 1-6 mo seteng ya bobedi le kgarejana la ko Zimbabwe. Rutendo Tom a simolola go dira diphoso mme seo sa fa Braun sebaka sa go boa ko morago a gapa sete eo ka 6-3 le e latelang ya bofelo ka 6-4 go fetsa motshameko ka phenyo ya disete tse pedi go e le nngwe. Phenyo eo e ne le ya gagwe ya bobedi morago ga go fenya tikologo ya ntlha ya kgaisano. Honestly, she played really well and yo ke ne ke tshameka le ene o tshamekile sentle thata. Mo seteng ya ntlha ke ne ke ise ke tsepame sentle mo motshamekong mme seo sa dira gore a tshameke sentle mo go yone. Ke ne ka simolola go tshameka sentle mo diseteng tse pedi tse di latelang. like making more balls. I played really good, and I'm actually proud I'm proud for myself because this one. Le fa ke latlhegetswe ke tshamekile sentle thata ebile ke motlotlo ka gore se ne ile makgaolakgang a me a ntlha mo kgaisanong e ke simolotseng go e tshameka monongwaga. Katarina ke motshameki yo mašetla mme ke itumelela gore ke kgonne go feleletsa disete tse tharo le ene seo ke phitlhelelo e tona thata mo go nna. But I managed to get that set with her, which is a very good achievement for myself. Letlhakore le basebane le fentswe ke Edilson Rosa wa Mozambique morago ga gore Dihan van de Veta wa Afrika Borwa a ithole motshameko mo seteng ya ntlha ka mabaka a kgobalo. Rosa o na iteretse pele mo seteng eo ka dintlha di le 4-0. I mean, it was not as I expected because my opponent reads. E ne se ke neng ke se solofetse ka gore motshameki o ke neng ke tshameka le ene o ne a se ka fetsa motshameko. Ke ne ke solofetse motshameko o mašetla le fa ke kgonne go fenya fela ga se mo ke go kgotsofalelang ka gare a fetsa motshameko. The same, but at least a win is a win, as I said. This whole tournament I've played really well. Ka kakaretso ke tshamekile sentle thata mo kgaisanong e. Ke ne ke ikaeletse motshameko wa gompieno ka gore ke ne ke akanya gore nka o fenya. Ke ne ke tsaya gore ke tla bo ke siame gompieno mme go ne ga retela.
ke ne ka tsaya tshwetso ya go emisa motshameko gore ke kgone go ipaakanyetsa kgaisano e nngwe. The next tournament. Tikologo eo ya bobedi ya kgaisano e simolotse kgwedi eno e le 12 mme e ne e tla bokhutlong ka matlhatso. Kgaisano e latelang ya BTA ke ya Botswana Junior Tennis Championships e tla tshegediwang ka kgwedi ya Phalane. Victoria Ducken, BTV Sport, Gaborone. January le bantsa kgwele ya dinao ba sireletsi ba leki Gaborone United ba tshamekile maleka a nno setlhopha le Nico United mo motshamekong wa beke ya bobedi wa leki ya Botswana Premier o nengwe le kwa lebaleng la GU Maabane pego ka Kgomotso Sefako. Dithopa ka bobedi di tsene mo motshamekong o ka moao go godimo morago go fenya metshameko ya beke ya ntlha kgatlhanong le Calendar Stars le Extension Gunners. Bengae e leng setlhopha sa GU se simolotse bonte se botsa dipotso mme ya re mo motsotso wa 13 Mphogaswane a se thoma kwa pele ka lerumo la kgwele a le kwa ntaga di 18. Fela setlhopha sa Majombolo se se ka sa ineela sa dira maiteko a sone a ntlha mo motsotso wa 22 mme sa atega jaaka mo a biphuthego a na lekalekanya dinno go isa motshameko ko boikhutsong ka maleka a 1-1. Karolo ya bobedi dithopa tsa tswelela ka go thesalana. Nigel Mlauzi a rontsha setlhopha sa Nico dintlha tse tharo a latha setshola makgetho a mabedi go direla motshameko ka maleka a nno setlhopha. You know, when you are playing the champions, it's a tricky game altogether. But you will play. Ke madu a re a itumelelang. Nako tsotlhe ga o tshameka le basireletsi ba leki ke motshameko o thata. Re tsile motshamekong re ipaakantse re itse gore ba bokwa ha kae le gore re ka tshameka jang le bone. Ke leboga balatedi ba rona go bo balefa ebile ba tswelela ba re setse morago. Our level best to manage the spaces so that at least they don't go score us more goals. But nevertheless, our boys made a spirited fight, and I also want to encourage supporters, stakeholders who came to rally behind the team. It was excellent, and the drama support for us, and we get it right. We lost 2 points today. Our ambition was to collect 3 points. Re latile dintlha tse pedi tsatsi jeno. Re tsile ha re batla go fenya motshameko. Re simolotse sente. Mme re ne ra feletsa re itebala re dira diphoso tse dintsi. Re bo re feletsa re tshameka jaaka bone. Batshameki ba ne ba dule motshamekong e ne re e bata. Fela re ta baakanya go Just transition, and it was a benefit for them because they are aggressive team and they are waiting for this kind of football. So we have to fix our mistakes and next time to do it better. Maleka ao a netefatsa fa dithopa ka bobedi di fetsa beke ya bobedi ka ntlha tse 4 setlhopha. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re diwetsa jana lekgotla la Botswana Cycling Association le tla romela bapagami ba dibaesekele go molemo ke a lotswe le lebopokono go emela lehatshe leno kwa kgaisanong ya mahatshe a Afrika e tla dirisiwang go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya World Cycling Championships. Kgaisano e tla tshwarelwa kwa lehatsheng la Rwanda go tloga kgwedi ya Lwetse e le 21 go fitlha e le 22. Mme a rutlwe pego ka Phoshia Olopeng Mlilo. Ke a lotswe le kono ba iponetse phatlha go ya kwa Rwanda ba sena go dira sentle mo dikgaisanong tsa mono gae. Kgaisano e tla akaretsa batshameki ba ba botlana ba dingwaga tse di ko tlase ga 13, bapagami ba dibaesekele ba bagolwane ba borre le bomme. Moanamisa mafoko wa Botswana Cycling Association le utlwetse Kgosi Dialwa o tlhalositse fa le motlotlo ka bapagami ba dibaesekele. O tlhalositse fa maiteko a bone le go dira sentle go dirile gore ba iponele phatlha kwa dikgaisanong tse. We've been invited by UCI, Union Cycling International, to participate in. Re laleditswe ke ba lekgotla la Union Cycling International go tsaya karolo mo kgaisanong e. Because we are sending these 2 cyclists for a training camp. It will take 2 weeks. If they do, re romela bapagami ba dibaesekele ba le babedi mme ba tla tsena mo ikatisong e mašetla. Given the opportunity now to get into the World Championships, they will be held in Rwanda, in Kigali. For the first time, they are held in Africa. Lebopokono, who is an elite. Ba ba ka dira bontle ba tla iponela phatlha kwa kgaisanong ya mafatshefatshe. Molemo ke laotse, who's a under 23 champion. Kono a re o ikemiseditse go dira sentle mo kgaisanong e gore a iponele phatlha kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe.
o tsweletse a re o tla dirisa kgaisano e go ipaakanyetsa go ya go tsaya karolo mo ikatisong e tlang kwa France. The training camp basically ya belo ga go oketsa for re ntse re dira teng go ipaakanyetsa tsone di World Championship. So Totangara Batswana like I expect a much improvement. Sport is through my father. So he's a cyclist, a motorcycle for life. So can I get tata like it's an John Molo as a development team. It's more of a ride that have been funded by Albert Milton Foundation. So it's gonna be a 3-day ride through some of the routes throughout the France. So I would just like to appreciate the Albert Milton Foundation. Ke alotswe mo letlhakoreng le lengwe a re o ntse ikatisa fela thata ebile o ipaakantse sentle go ka feta. Ke tlhopile gore ke go Rwanda ke training camp ke go oketsa fitness level ka e be feta ke go level performance ka gore ntsang gore ke tle ke mo ke tana le chance ya gore ke go compete mo World Championship. Ke ntse ke trainer mo dithabeng ke ira di ride di run ride ke ya 200 so ke prepare for this training camp. Bobedi jo fa bo ka dira sentle kwa Rwanda ba tla iponela phatlha kwa kgaisano ya mafatshefatshe ya World Cycling Championships. Phoshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Mothetso ka gore alo dikgang tsa rona di wetse nna le wena re kopana kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jaanong re diranotse e le ka teme ya sekgowa mme ka gore alo a re ikgakolole gape dintlhakgolo. Lefatshe leno le tla tshwara phuthego ya babeeletsi go tsodisa maiteko a go tsosolosa itsholelo. Baitseanape ba thuto ba rotloetsa diphetogo tse di utlwalang go godisa mogama wa thuo. Ha motshameki wa Poland Katarina Braun e le ene mohenyi wa tikologo ya bobedi ya kgaisano ya basetsana ya J30 Gaborone ITF World Tennis Tour. Wa tsotsana kwa bosipa tsa Primani ya gompieno ne re go saretshela dilekalo ba tepolo api ba latela ka semo sa bosa. Bagaetsho ke a le dumedisa phirimaning eno tsa maemo a bosa phirimaning eno di go kopanya le nna Neo Aten. Mo nakong ya gompieno go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka moso ka tsatsi la tshipi go tla tswela go ntse go apogile lefatshe ka bophara. Mo maphakeleng gone go tla ikutlwatsa go le tsididi kwa dikgaolong tsa Kgalagadi le kwa Borwa ka selekano sa borataro kwa Jwaneng go eng kwa bosupa mo kgaolong ya Kgalagadi. Mafelo a mangwe a lefatshe leno gone go tla ikutlwatsa go le tsiditshana ka selekano sa boroba bobedi kwa Mahalape go eng kwa lesome le bobedi kwa Gantsi. Mo maitsiboeng gone go tla ikutlwatsa go le bothitho mo dikgaolong tsa Kgalagadi, Borwa botlhabakgatleng le Kweneng ka selekano sa masome a mabedi le boroba bobedi kwa Veda go eng kwa masome tota mararo kwa dikgaolo ka bontsi tse di mo Borwa botlhabakgatleng le Kweneng. Mafelo a mangwe gone go tla ikutlwatsa go le mogote ka selekano sa masome a mararo le bobedi kwa Mahalape go eng kwa masome a mararo le botlhano kwa Kasane. Mme jaanong ga re tlhatlhosa pego a rona re lebelela ditoropo dingwe mo Sadek go tla tlhola go apogile go iketlile kwa Maseru, Johannesburg ga mmogo le kwa Pinton ka selekano sa masome a mabedi le bone kwa Johannesburg. Kwa Manzini le kwa Gqeberha gone go tla thiba ka bontlhabongwe ka masome a mabedi le bone kwa Manzini. Go tla tlhola go apogile go iketlile kwa Antananarivo, Beira, Harare le Lusaka ka selekano sa masome a mararo le boraro kwa Beira. Go tla thiba ka kgonagalo a pula kwa Dar es Salaam ka masome a mabedi le boroba bobedi. Kwa Blantyre gone go tla apoga ka masome a mabedi le boroba bongwe. Kwa Kinshasa le kwa Luanda gone go tla thiba ka masome a mabedi le bosupa kwa Luanda. Peso ke yone pego a rona bosigong jono go itlhela re kopana mo go le letlang a re bokgaoganeng. Botswana is charting its true economic north. Are you on board? 20 years or 10 years in the Ruaga, Lera Park.
gompieno ntse re bua ka rena phako gore re itse gore re tshwanetse gore re direng no go dira